Doktore urgentnog centra prošli petak iznenadio je nesvakidašnji događaj, kada je 19-godišnja devojčica zatražila hitnu medicinsku pomoć zbog nepodnošljivih bolova u stomaku. Niko od prisutnih nije pomislio da će se u narednim satima prostorije hitne službe pretvoriti u porodilište. Devojka je u pratnji porodice došla u petak popodne u urgentni centar, žalila se na jake bolove u stomaku. Međutim, kada su doktori počeli da je pregledaju, shvatili su da se mlada devojčica porađa, kaže izvor upućen u slučaj. Kako je porođaj već počeo, nije bilo vremena da je prevezu u najbližu ginekološku kliniku. Doktori urgentnog centra odmah su počeli sa pripremama. Osim devojčice koja je tvrdila da nije znala da je u drugom stanju, to izgleda nije znala ni njena porodica koja je u šoku posmatrala događaj. Ljudi nisu znali šta ih je snašlo, nisu mogli da poveruju da se ovaj gotovo filmski scenario dešava upravo njima, kaže izvor. Nakon porođaja majka i beba su odmah prebačene na kliniku za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije. Kako objašnjava izvor upućen u slučaj, mlada mama je u dobrom stanju otpuštena iz GAK-a Višegradska, dok se beba i dalje nalazi pod budnim okom lekara te klinike. Ovo nije prvi slučaj da porodilja neposredno pred porođaj sazna da je trudna. U decembru prošle godine jedna Čačanka došla je na urgentno odeljenje opšte bolnice zbog jakih bolova i to u pratnji supruga. Kada sam počela da je pregledam, videla sam da je žena počela da se porođa. Nismo imali vremena da je šaljemo u porodilište, već sam uz pomoć troje kolega sa urgentnog odeljenja obavila porođaj, ispričala je tada doktorka koja je primila pacijentkinju.